naglamok. Uy, psst. Ano, Jay? Sarad yung manulatag, who's at the door? Soon 1990. I am a psychiatric patient. Fuzzy hallucinations and voices are part of my everyday life. But lately, these hallucinations are lasting longer. Now they won't go away unless I take some medication. The boundary between reality and illusion has blurred even more, and I feel increasingly trapped between them. So, hallucinate ko. Every day, people with strange faces bring me medicine. I don't even have the strength to tell if they're real or anymore. Yet strangely, collecting doll pieces is the only thing that calms my mind. I don't know why. It just feels like the only hope I have left. If this is really a treatment, how much longer must I endure this pain? Your symptoms are gradually improving. For just 8 more days of treatment, you should be able to return to your normal life. You get to take your prescribed medication. So if mura ko hallucinate, mag-medication go. Okay, so what's here? If the hallucinations disappear or return to normal, it's safe to open the door. If the hallucinations don't go away, take meds instead. So 8 days. So kailangan 8 days dra. I suffer from hallucinations every day. Usually I'm fine, but I need to watch out for these types of hallucinations. Those that don't disappear, those that chase me. Warning, if they touch me, I'll faint. If it's gone, I can relax. Hello? Wala ko hallucinate. Basi hallucinate ko ba, pero murarag wala. Takanag lang mo kay! Da. So naigatok-tok. Mao niya ako medicine. I can take it yet. Yawards! Kago pa yung unang gipindot. Normal ni! Hindi mo na siya goldfish, man. So tanaw na ko og na... pero dili ko... Sige, abrihan na tayo. Gadlo ka creepy. Liyati ni Smile. Fights day 2. Tanaw na yung mga hallucinations. Breaking news. Iyo, pusot pag-off ni. Hallucinations ni? Hindi lang ko din na hallucinations. Ay, hallucination. Ay, kaya ni-on ang TV. Oh, hallucinate. Cannot take it yet. Ni-on ragad ang TV. Di ko makainom mag medications. Oh, wala dyan pa tayo. No, ani oy. Shucks. Na yung bulbet sa baba. Feel na ko nag-hallucinate ko. Kaya ni-on og kalit ang TV, di ba? Try. Okay, thank you. Di smile po ng buwang mo, nagsismigol bay. Down, na hallucinations, wala, normal. On ni? Hallucinations ni bay, kaya nawa ni on ang TV. Dagan men. Hoy! Hoy! Inom. May gani giwarningan ko ning those that chase me. If they touch me, I'll faint. Daw, normal. Wala ko nag-hallucinate. Pangita, oy. Sige na lang, open door. Asa ko nag-hallucinate ato bay? Wala may something wrong ato. Okay, nothing wrong. Na-CR daw? Na-off lagi. Ay, bullshit. Yati man yung suga diri kay sensor bay. Huwag na'y tao moon. Bullshit, hadlo kayo. Kaya ang CR, wala'y tae. Wala goods. Duda ko. Up, lagi, tagna. If the hallucinations disappear or return to normal, it's safe to open the door. If the hallucinations don't go away, take meds instead. Ang hallucination na ni pre, wala mo ko makita nga ga-hallucinate ko. Kani basa nga top. CR, okay rang CR, walay tae goods. Yati ka panot. Yati creepy oy, no, inom ko meds. Okay, normal ang sala. CR, okay rang CR, wala dyan po'y tae. Safe. Ay, yati. Wala ko hallucinations na mapansin, pre. Wala gini unang suga. Medicine. Wala ni unang suga. Sensor ang suga, pero wala siya ni on. Diba? I'm the best. Wala ako nag-hallucinate, no? Feel ako nag-hallucinate ko. Ay! Ako ni-isbog ang TV, men! Inom! Ni-isbog ang TV. Buset, nakuratan ko sa TV, gagord. Dre na bago dre. Ay, patay, nag-hallucinate ako ba yun, nabuak bay. Naku, nadungga na buak may namut lang og siya ba to, bullshit yun yung goldfish niyo. Feel ako, medication ko. Feel ako medication. Oh! I'm the best. Day 4.
Focus mode, focus mode. Ang CR, okay ra ba ang CR? Okay ra ang CR, way tai. Native fly! So nawala man dayon ang hallucination. So open siya. Stable siya no. Daw. Kaya nawala man dayon. Oh. Gagulbara day gugu. Day 5, tulo na lang. Focus mode, focus mode. Fuck. Take dayon dali akin ni Shagit. Unsa ka to ni Shagit min? Way tae. Ana luka gid ni amin ay shit. Pero na ni Shagit, pero kadyot lang. Bullshit man mo mga lamuka mo, bullshit kay mo. Balik og day 1. Pero sige lang, I'm the best. Speedrunon ako ni. Normal. Okay. Serious mode on, I'm the best. CR, okay ang CR. Walay tae, wala tong bullshit dere. Goods. Gug ni sirado. Wala. Obre lagi ni. Inom. Kana take it yet? Unsa man ako ni? Magawas ko? Sure bitaw bay? So maninay tae? Ay helmet? Ay bata? Why? Gahalusinate bitaw niya. Dili pa ko ano nag-medicine. Hindi namatay. Yawa, kuratan ko to bay. Bullshit. Kita sa dugha na to eh. Normal. Kani normal. Ang CR daw. Tanotog na tae. Way tae. Wala. Ang ina mo siya eh. Pakainom man sa tag-medicine ay. I'm the best bro. Follow your instinct bro. Hello? Gahalusinate ko? Sige ako balik-balik ani ay. Hello dyan eh. Sunshine Clinic, Korean Hospital Business Card, Shibasekya. The name seems familiar. Could be someone I know, just a figure from my imagination. Ay, imagination na. Oh, diba? Imagination lagi nga. Nabot rin kahit ang card dito. Am I right? Luto ni natagak ko sa to tayo. Tayo to sa butik eh. Okay, normal. Basa nga to. Isda, goods round. Sa iyapon pa na ko ng isda, men. CR, ways tae, wala, okay, good. So, ang hallucination, kaya ito natagak nga tae, pero nawala man dayon, so safe siya, di ba? Day 1 na pugo sabay, giahak man yun. Dito na na, speedrun na na yun, mag-take na lang kong meds dayon na Meds! Day 2. Boom! Turo na po ito na buwak, men! Dagan! Kinay nabuak na ako naduog na buak. Cannot take it yet? Ay wow, ni rampa pa ang buang. Ang binan ako medisina be. Yati gripiya. Pasa ni smile. Uy busit na siya eh. Sino amin? Hello, naon sa to? Patay na dugo ang tae. Ay ang tae ang iniduro. Hallucinating. Gahalusinate ko. Hello. Wala. Okay, fine. Ang isda, pinakabuk isda, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Butoy, bahala na ng isda. Hala! I always dream about becoming famous, but now... Oh. Agay! Reality and hallucinations are blurring together again. I can't tell if the doll really spoke or if I just imagined hearing it. Tae? Kung sa may ikuan ako, pre, medicine or dili? Feel ako medicine. Oh, boom! Follow your instinct, guys. Hala, nanay ulo, men! Nanay ulo. Galusinate ko. What's in here? Nothing. Okay. So, nanapunta ni magbintot-bintot na sa tabusit yung gayoy. Manlagot man kuhanin niya, inom datag meds daw. Please! Bam! Hey, day 5, tulo na lang. Don't get too close. Oh, sorry. Don't get too close. Galusinate ko. Don't get too close kay kinsa baliw. Kana take it yet? Yati pakuraton pa ko bago ko makainom og medicine. Walay tae? Wala.
Don't get too close, sasa. Kaya kisa pa di kumudul day, bugo yan. Oh, let's go. Yes, dua na lang. Woo! Okay na, normal na. Yes, normal na. Di ko... Unsa man na? Di, ana buti tao naman na. Galusinate ko. CR daw. Okay, normal ang CR. Wala. Okay, galusinate ko, Ben. Kana take it yet? Nga naman, yun, di mo ako makatake og medicine nga. Nakita naman ako nga galusinate ko. Unsa din na day? Kailangan pa ba na ako makuratan para makainom kog medicine? Day 7! Boom! Last day, men! Last day. Wala, mulagdid ako ang basa, no? Isda, pila ka buhok? 2, 4, 6. Bahala na mo diya. Wala! I met Bori at the bar across from my place. She sang there. Her beautiful face and sweet voice captivated me. I had to get to... Galusinate ko, men. Please! Last na ni, men. Please! Yes! Day 8. Let's go, man. Last na ni. Check. Wala. Ang isda, tupong sa olo. Oh, hell no! Nay footstep! Yes! Ano, day 9. Andun pila man nga day. Ay, dara! It's oddly quiet now. None of the usual noise or hallucination I normally hear. Yay! Normal na, men! Di na lang kumabri, wala na yung medicine. Yes, naayon ako! Makagawas na ako kaya ayon ako, men. Ate, basig na kurot dari ba bullshit juga eh. Yeah! Ooh! Aesthetic! Kasi may tabuan. Uy! Patay, giguyod ko, men. It hurts. There's no escape. Oh, hell no. You went outside? That's impossible. Are your symptoms getting worse? Huh? You're still taking your You're medication, right? medication. Please wait just a little longer. I'll come see you soon. Sa daw? But could even this be hallucination? Nabalik kog day 1? Why? Hallucination. Dito. Usab ko. Anong mausab man ko? Pero sige lang, I'm the best. Is there something wrong? Ha? Okay, normal. Okay. Speedrunning this shit, bro. This is easy for me, bro. Easy na ni sa kuab, bro. Tae, wala. Ay, puta, regis. Hallucinating. Amot lang, hinom muna ko medicine kay pero feel na ko. Trust your instinct, di ba? Tanawa. Boom, di ba? Bugo, jugo ba?